Namhla kungolwesibili Acts 53 and 54. Emahubo 52, 53 and 54. Wena siqhwaga utiqabathiselani ngalokuphi? Umusa waNkulunkulu uyavuma kude kube phakathe. Lulwimi lwakho lusonga lokuphi? Lunjengensingo lekhaliphako wena lowenta emaqhele. Uthanza kakhulu bubi kunebuhle. Uthanze emanga kunekukhuluma iqiniso. Wena uthanza kulimata abantu nelulwimi lwakho. Ngawo ke uNkulunkulu uyawubhidlita siphelane. Uyawuthula akukhiphe ekhaya lakho. Akuzuphune eveni lalabaphilayo. Labaqotho bayawubona bathuthumele. Bamhleke lusulu bathi, asenibuke naso phela siqhwaga lesingazange simente uNkulunkulu abe inqaba yaso. Kodwa sethembela ebunyentini bengqebo yaso. Sifuna kuba nemandla ngebunyoka baso. Kodwa ke mina ngifana neligama lakho. Ngemandla akho ngente ngingabi naqala. Nkulunkulu, beka indlebe yakho emthandazweni wami. Wemukele lokho lengushoko. Bafokati bangivukele. Bayangihlasela. Tidlova letinelunya tifuna ukungibulala.
atinendzaba naNkulunkulu. Ngempela uNkulunkulu ungumsizi wami, simakadze ungumvikeli wempilo yami. Ngiyakunikela kuwe simakadze umnikelo wesihle, ngidumise ligama lakho ngobe lona lihle, ngobe wena ungikhululile kuyo yonke inhlupheko yami. Titha tami ngitibuke ngeliso lekunqoba. Akuthunyiswe uyise nendodzana naMoya Ngcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni, senjalo nanyalo, iyakuba njalo kude nanini. Amen. Sitawulalela sifundo sekuqala lesiphuma eTestamenteni Elidala, sibhaliwe encwadini yemprofeti Daniel. Daniel chapter 2, we are reading from verse 1 to 16. Daniel chapter 2, verse 1 to 16. Ngeminyaka wesibili wekubusa kwakhe, Nebukadnezari waphutsa emaphupho. Inhlitiyo yakhe yakhatsateka kakhulu, wehluleka ngisho nekulala. Ngako inkosi yabita yangoba nebathebuli nebaphemuli kanye nabosonkanyeti ukuthi batemtshela ukuthi ubhutsele. Bathi kube befike beme embi kwenkosi, yathi kubo, ngibhutse liphupho lelingihlupha kakhulu. Manje ngifuna kwathi ukuthi lisho ukuthini. Ngako bosonkanyeti baphendula inkosi ngesi-Aram bathi, awu Nkosi, lunwele loluthe wena waphakathi. Tshela tingceku takho liphupho, thina-ke sitabese siyalichaza. Inkosi yaphendula labosonkanyeti yathi, naku-ke lesengikunqumile ngema kubo, naningangitsheli ukuthi leli phupho lami belithini, bese niyalichaza. Ngitani qoba nibe diququ, ngibhidlite netindlu tenu tibe tindunduma etemfuhlululo. Kodwa nani ngitshela leli phupho nilichaze, nitakwemukela kimi tipho nemfuzo neluthumo lolukhulu. Ngako-ke ngitsheleni lephupho bese ningichazela lona. Baphindze baphendula futhi bathi, sicela inkosi ukuthi itshele tingceku tayo leli phupho, thina-ke sitabe sesiyalichaza. Inkosi yaphendula yathi, cha, sengibonile ukuthi niqonde kungichithela isikhathi, ngobe nani niyabona ukuthi lokhu ngibona lesengikunqumile ngema kubo. Nani ngangitsheli leli phupho sinye kuphela sijesu senu. Nihlanganise emasu ekungitshela tinto letedukisako naleti khohlakele. Nethembe nihlanganisa emasu ekungitshela tinto letidukisako naleti khohlakele. Nethembe ukuthi tinto titawuguquka. Ngako-ke ngitsheleni liphupho, ngitawube sengiyati-ke ukuthi ningangichazela lona. Bosonkanyeti baphendula inkosi bathi, kude noma munye umuntu lapha emhlabeni longenta lokufunwa inkosi. Kude inkosi noma ngulenkulu kangakanani nalele mandla liyaze yabuta
into lenje nakusinye sangoma noma umthebuli noma usonkanyeti lokufunwa inkosi kulukhuni kakhulu kude namunye longakwembula lokho enkosini ngaphandle kwaNkulunkulu bona ke abahlala emkhathini webantu lokhu kwenda inkosi yathukuthela yathelwa ngemande yathi lonke dade taseBhabhiloni atibulawe ngako inkosi yakhipha umthetho wesimemetelo ukuthi akubulawe dade wabe sekukhishwa bantu ukuthi baye ufuna boDanyela nebangani bakhe ukuthi nabo bade ukulawa kwathi ngesikhathi Ariyoki indvuna yabomahlalisangweni benkosi asahambile kuyawubulala dade taseBhabhiloni Danyela wakhuluma kuye ngekuhlakanipha lokukhulu nangekuqophelela wabuta lendvuna yenkosi wathi inkosi iwukhipheleni lo mthetho simemetelo lonesihluku lesibi kangaka Ariyoki wabese uchazela Danyela kahle yonke lenzaba ngaloko Danyela wesuka waya enkosini wayawucela lithuba lekuthi ayichazele leli phupho layo siphela lapha sifundo sekuqala sitawulalela sifundo sesibili lesibuya eTestamenteni lelisha nekubhala kwaJohane weqala sahluko sesibili sitawuqala kufunda kuverse 1 kuya ku11 1 John chapter 2 verse 1 to 11 bantu bami nginibhalela lokho khona ningethi ukona kodwa nangabe kukhona lothuke entasono thine sinemele uyise Jesu Kristu lolungile nguye lo inhlawulo yedono tethu hayi tethu sodwa kodwa netemhlaba wonke nasigcina imiyalo yakhe sineliqiniso lekuthi siyamati yena umuntu lothi ngiyamati kodwa abe angayenti imiyalo yakhe nguloqala emanga neliqiniso kude kuye kodwa lowo logcina livi lakhe luthando lwaNkulunkulu luphelelisiwe kuye ngaloko singaba neliqiniso lekuthi sikuye wonke umuntu lothi uhlala kuye kufanele ahambe ngaleyo ndlela Kristu lahamba ngayo bathandekayo anginibhaleli wona umyalo lomusha kodwa wona lowo lomdzala lena uva kusukela ekuqaleni lo myalo lomdzala livi lena liva nokho nginibhalela umyalo lomusha buqiniso bawo lokubonakala kuJesu nakini ngobe kumnyama kuyendlula nekukhanya lokungo sibili sekuvele kuyakhanya umuntu lothi usekukhanyeni kodwa abe adonsa umzalwane wakhe usekumnyameni nanyalo lo lothanza umzalwane wakhe uhlala ekukhanyeni nesikhubekiso kude kuye kodwa lowo lodonsa umzalwane wakhe usekumnyameni uhamba ebumnyameni futhi akade nekuthi uyaphi ngobe kumnyama uphumbuthekise emehlo akhe siphela lapha sifundo
sesibili sitawuqinisekisa lukholo lwethu yokuthi sivume sivumo sokholo sebapostoli. Ngiyakholwa uNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa uJesu Kristu, indodana yakhe leyodwa inkosi yethu, weta ngamoya engcwele, wadalwa yintombi Maria, wahlushwa kubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kulabafile, ngelilanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahlezi khona ngasekunene seyise, utawubuya kwedlulela labaphilayo nalabafile. Ngiyakholwa kumoya ogcwele, nasebandleni lengcwele lekatolika, nasenhlanganweni yalabagcwele, ukuthethelelwa kwetono, kuvuka kwemtimba, nekuphila kwanini nanini. Amen. Asithandaze. Nkosi sawukele, Nkosi sawukele Baba wethu losezulwini, alingcweliswe igama lakho, umbuso wakho kawude, inzalo yakho into emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla kwethu kwemalanga onke, sithethelele intono tethu njengoba nathi sibathethelela labasonabo. Ungasingenisi ekulingweni, okusisilise kulokubi, ngoba umbuso wakho nemandla nebukhosi kude kube nini nanini. Amen. Nkosi uNkulunkulu siyacela kube usiphe isibusiso sakho libandla lakho bunqwele umhlaba kuthula, siphe sakithi kulunga, bantu bonke kwadi umthetho wakho. Vikele emakhaya ethu, vikela laba buthakathaka, uphilisela abagulayo, uthuthutela abafako, usiyise sonke kuvukele okujabulesako. Sicela konke lokhu ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ngicela ukuthi ngingakashonele eminye imithandazo namuhla, sikhumbula Catherine of Siena. Catherine of Siena. Catherine of Siena. Anginawulingisa-ke umlangeni nguhumushe, ngiyawufunda nje bazalwane kuphela. Yes. Catherine of Siena. Catherine was born in 1347 at Siena in Italy. She resisted her parents' effort to persuade her into marriage and chose rather to become a tertiary of the Dominican order. A tertiary is an association or an associate of a religious community who lives in the world under a prescribed rule. She devoted herself to prayer and meditation and the care of the sick and the poor. The report of her mystical raptures and other spiritual experiences soon attracted notice. In the 13th years that were left to her, she traveled widely, accompanied by her family of admirers, and was in great demand as a spiritual counselor. Her life coincided. No, the other way. coincided. Coincided, thank you, God, with the great season when rival popes in Italy
and friends opposed each other for the leadership of the church. Though Catherine did her utmost to end this scandal, her efforts were unavailing. It says much for the respect in which this humble-born and illiterate woman was held, that the great ones of the day sought her advice, often given in the most downright terms. Even if they did not always take it, her letters, which were of course detected, can still be read with profit today. Ngiyakholwa ukuthi nangabe make inkosikazi itawubanga phambili itawusicacisela kakhudlwana kunaloko ithi kokuhlatiya ngelulwimi lwethu asithandaza. Nkulunkulu lokuvela kuwe kuthula, Nkulunkulu lokuvela kuwe kuthula longumthanzi wemvumelano. Wathi wena ukuphila lokuphakathi, ukhonta wena ukubusa impela. Sivikele thina bantu bakho labathobekile kulaba impikithi basihlasela. Uthi thina lesithembele kuwe singesabi emandla etitha kithi ngemandla aJesu Kristu inkosi yethu. Amen. God of mission, you raised Jesus Christ as the firstborn of the dead. By your Holy Spirit, empower us to witness to him, so that those who have not yet seen may come to believe in him, who was and is to come, and who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Nkosi lenemusa ulakhile libandla lakho ngeluthando nangekutinikela kwalabantwana bakho. Siside ukuthi silandzele etinyathelweni tencwadi yakho Catherine wasesiyena. Ugcwalise tinhliziyo tethu ukuthi sikuthande wena nalabanye ngenxa yakho. Ugcwalise tinhliziyo tethu ukuthi sikuthande wena nalabanye ngenxa yakho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkulunkulu babelo makathe wasidala ngamandla akho, wasihlenga nangothando lwakho. Sihole usiqinise ngamoya wakho ukuze sitinikele kukhonda wena, sihambe ngelanga lamuhla ngikuthanda wena nangikuthandzana ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sitawuthola a very short homily of about 5 minutes from my brother, and then ngiyabuya to conclude. Amen. Ngitawukhuluma egameni leyisena lemvutsana nelamoya longcwele. Amen. Amen. Tifundvo tanamuhla bandla laNkulunkulu emahubo etfu omabili, which it was Psalms 52 and Psalms 54. Lapho sifunze khona ayahlangana nencwadi yaDaniela chapter 2, lapho sifunze khona. Letifundvo leti ke bazalwane titsenza indzaba lemcoka nalelikhuni noma indzaba lekumele ukuthi siyibuke sibazalwane, indzaba yekuba wicked, indzaba ye-wickedness level lenje kakhulu, nekokuthi i-downfall yebantfu lababa wicked ifika kanjani, inawo umphumela noma umthelela we-downfall uyafika. Iba khona i-downfall leyendekako kubantfu laba wicked. Lana ke bazalwane lamahubo ethu afike lapho khona bese sekayasikhamfatha thine sibazalwane noma emakholwa kokuthi labo laba Russians kithi bona nabo banawo umvuzo wabo lomuhle, kuyasiniketa lithemba
thine labangcwele. Lana ke bazalwane siphinze kule ncwadi yaDaniela sibone ukuthi kuko konke lokho kwabantu lokuba wicked nako konke kunaNkulunkulu noma kunesandla saNkulunkulu lesi in control kuko konke lokho. Kuko konke lokho lokwentekalako we need to always know ukuthi ukhona yena lo ngabonwa ngemehlo enyama lokubonako and lone control kiko konke. Lana ke bazalwane siphinze kule ncwadi yaJohana la sifunze khona sibona khona indzaba lapho khona ivela ukuthi indzaba nje yelithando level le kakhulu ukuthi kumele ukuthi igcizeleleke kithi as Christians nakithi as bazalwane indzaba yelithando ngiyo level le bazalwane kule ncwadi le ngokuthi kwathi uNkulunkulu nekuyigcina imiyalo yakhe yonke kuyasiniketa ukuthi kuyadzinga ukuthi lokho sikulandelele futhi sichubeke sibe nelithando with one another bazalwane. Lana bazalwane la sifunza khona sesitishwa mbakanya tonke letifundvo tetfu kanye bandla laNkulunkulu tiyasibikela bazalwane noma ti painter isithombe sekokuthi kuyabita ukuthi sibe nelithando kuyabita ukuthi as tintfo tenteka ngalendlela letenteka ngayo kule live lethu bantu baba wicked and everything sihlale sathi ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi siyadzinga ukuthi sikhumbule nekokuthi sathi ukuthi futhi sihlale sikhumbula njalo ukuthi kunanalithando laNkulunkulu lo lingapheli. There is this steadfast love lelikhona and lokho kuyadzinga ukuthi sihlale sikwati lapho Daniela la usikhomba emandla aNkulunkulu la khona even and kumele ukuthi uNkulunkulu simethembe even nakulama challenges lesibhekana nawo lamatima even nalokho lokusile singakuboni ukuthi lokhu kwenteka kanjani indzaba yemaphupho always know ukuthi ukhona uNkulunkulu loveta ngisho indzaba yemaphupho. Lana bazalwane siyabitwa na John uyasibita bazalwane ukuthi asiphile ekukhanyeni because thina sesiphumile ebumnyameni. Uyasibita Johani ukuthi asiphile ekukhanyeni and kuko konke lesikwendako kube ngiloko lokunekukhanya kithi singendi tintfo ngendlela lengaqonzakali noma lengabonakali. Lana bazalwane nguloko lesikutholako etifundweni tanamuhla. Amen. Bengikhuluma egameni leNkulunkulu uyisene Mfotsana naMalo Ngcwele. Amen. Amen. Thank you very much, my brother, for the homily. Let us now conclude our prayers. Sibusiso neluthumo nekubonga nekubabata lokwendlula lesingakushona lesingakuqonza akube kuwe buthathu lobungcwele lokudumisekako yisene Ndotsana naMalo Ngcwele bajatwa tingelo sitonke nebantu bonke nako konke lokudaliwe kude kube nini nanini. Nkulunkulu somandla siyakubabata Nkosi yemsa wonke siyakukhonda asikakufaneli wena kepha kulunga kwakho kusenta kube sikudumise sikubonga sikudumisela impilo losiphe yona nethi kusode sitemukele etaneni takho nethi wonke sikubongela indodana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba lesiphe lona ngekufa nevuka kwakhe. Siyakucela babe wethu ube usende singawukhohlwa umusa wakho kithi. Yenda ukuthi sibonakalise ukubonga kwethu singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini. Babe losezulwini indodana yakho yethembisile ukuthi nasithandaza egameni layo itawusiva yemukela imithandazo yethu usiphe lokho lokusifanele silade iqiniso lakho siselapha emhlabeni lephelela kuphila lokuphakathe empilweni letako ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Babelolukile sesibongile Nkosi lesikhathi lesiphuma kuso. Sibonga Nkosi ukuthi usikhuthaza kanjalo ekuhambeni ngendlela yakho nasekuboneni isandla sakho Nkosi nalapho singabonakali khona. Siyakubonga Nkosi kakhulu ngetinceku takho leti tikhandla imihla ngemihla titosondla Baba wethu lona amandla onke noma tikhona noma tingekho siyathi uNkulunkulu wethu lona amandla onke ukuthi inhlitiyo netifiso letingekhathi kusibona Nkosi sikhula ebuthandweni lwakho. Sinikela kuwe Nkosi inceke yakho umntwana Nkosi
losikhondako imihla ngemalanga ekuseni in this morning prayer. Siyamthandazela Nkosi, sandla sakho asibe sede kwakhe. Kuyasijabulisa Nkosi kuva ukuthi there is an overarching hand of God. Nakusiphi nasimo sibhekene naso. Mani naye Nkosi, mkhuthathe Nkosi, mvikele, umlwele. Umente uNkulunkulu wethu lona amandla onke aqhakaze asenda umsebenzi wakhe wosuku. Nabo bonke ke labangcwele Nkosi lesinabo la kulendlu nalabo Nkosi labahlanganyela nathi Nkosi over the social media. We pray God ukuthi live lakho alifike lifresh etinhlipeni tabo, elive lakho Nkosi lihlatiyeke lilethe kuqonda. Sinikela ke Nkosi nayi morning devotion lesingena kiyo ekuseni egameni lika Jesu. Sibusisele uNkulunkulu wethu lona amandla onke inkosikazi. Siyakubonga baba wethu lona amandla onke ngako konke Nkosi leka sondla ngako umntwana wakho. Angasiyo nje inkosikazi kodwa angumshumayeli welive lakho. Siyamsondela phambi kwakho uNkulunkulu wethu lona amandla onke. Ngelelela Nkosi nasekuseni usondle Nkosi ngoba sihleli njalo Nkosi silambile. Asesuthi Nkosi masetafuleni lakho. Sidla konke uNkulunkulu lokulungisela izulu. Mana njalo ke Nkosi wendele buhle nokuphakanyiswa nokuduyiswa kwelakho ligama Jesu manje naphakade. Amen.